may isang kasilili sa ulang koros na kanyang korporong Protestant Hour ang rangot. Ngayon ang raisle, one korongan pumpi sang muchong karaw. Naban ka chongon mulian ti sa pulmin kaung magpiti kanan sa pulmin minimini mumuso kanan pumpi upose sa pulmin masan rangot. Amun ikan iyang chay sa pulmin kaung masan rangot. Iban ka chongon muya ay chungol sa karatan kapin. Ay chungol sa karatan wow melil kapin kung kaung nagputiyas. Pwekit kupur kalangan na kacki yang mana menurut saya banget. Kacin muita kacairan kap pada je. Kisah anda sangat kenal na kacki yang mana menurut saya. O kanan kapaikan na kacki yang saya sang acai putih. Pacitor lepan kupur na isang papurangat. Cuma sakratan pipuni. Wow kan kupuran kala bako. Nang marki ko ang bewat. Cuma wow o isanangkan ko. Likan nanalap nangkan ko. O labalapan palian tiyang kors. Cuma sakratan wow. Dan pilpatroyan iray kaunin tapen government silu memia pon pirangot. Cuma wow kaunin sa pulman kaunin musukan memia nan pon pirangot. Cuma wow turur sa ulang koros mebaniyang kor-korongan masin ang rangot. Sa pulman kaunin masin ang rangot yung kacay Ebaan patusang ng pumalapin kata hautakan akan. Masay-say ng iralaw silisak kayo. Irachikitsik. Isak lay silisak kayo. O ipaan watak. Na nasa ni. Lipo po magkayong koyok man. Kasampalasan takay kasampalakan. Yatuan no kapal. Antiar aman na tuwa jamet. Airport iliki. Soto kan sa maya-maya. Reyna menor. 5 minutes kinuya mau o airport. Soto kan kaisi suwati yata. 5 minutes kin shok sangki anuya taliko na isip o piliko lainan. 5 minutes kinuwato nanu kisinmonga sang wasato Rasyan so nat-natkan. Akin perta ni seorang poin kau na patak sinmoga o nga panay o kun pataki yung aritukan tamar ang kunya. Akin rapaki ita sa o painta. O kun muyanta machin wine. Ya kita machin wine mo na peni kun kataw kita. Akin kailay manuya tato o paliwar kailay. Akin muya-muya kasampalan tupsukan na akin muyata o pilkin muya tato knipong. Akin pen muyata tares o te katalikom. Akin kisi-kisi sa muya-muya kan o mana na sawasakan. Si ojo kin sinogi ansong koto pueki peneni kinantil ko masil. Akin muyata kitipan materaskan o likaw yata likaw lainan na to njan malilingan. Airport o lintantman iyaman malapalat ang kani mo. Akin muyata likaw o proper o natkiyong siyong natnatkan. Akin kailay o wow. Si otokin masak tama kan uyaw mo. Lokaya mamalatak o kentral lalakong. Ansaw koris 5 minutes na siupsak. Akin masa-masaan ananakan panay nasarikan kung kasapay kalangan o airport pilkin kap nga. Pinolo kaninta. Di chocho mamaw. Ako ang kayon
mau sang rai koros to komokom mewutengan olengan kinsorala abliyaman na kidlam kaunu utan pan intan tala koros en kapung kiyong wan makonang niya uyuyakan makonang 5 minit anintan mon nasen aramas koros imat watapan sakul man kaunu masenung kay ranwat kaunok ang kasun kabayata watapan sakul man masen oralap nuya sa wasapan masen ranwat imat patunan tema ran toto ranwat oralap wat masani takachiji nono koyok man ranwat ranin nono par yakit sa kriyaw ay chuma ranmaw api Mother's Day o nono koros nanguin pompi ranwat iban patron kaprelak kupuracay mo ranwat ran kari sa kriyaw kasiluwa ran sarawi murang rani santi bakaun sisis katunya sa tasan na isa ko lima sausa naniraya nga sa uyaw na kichay sa ulang isa ko lima kuwap sa ulang pamiyang katakatete sa ko lima kaun sisis sa sata o onono ay pangkat sa pa misorani rani santi bakaun sisis katin jasata puksarawi masani liya kay sang kanailang isa ko may sisis sauso porang kaya kada pe libukat nintuan kay masani bumangiya Israel tuan puksarawi masani Israel na tapin katete sa kulman Christ yasata Israel na masani watuyawiyan masani takatiti siwar kasmet akatin kaya sata lipat Israel na pilchatun patruan da alakakay sangren kaunsisis niya katin niya sata masani yung right betul masaysan na romaon matur ya radaw tuli sa kwalo irechpichuk tuwaw open masani katin Israel na tapin alat patuan parun sangren kaunsisis murina katin niya sata bebrisan na romaon matur radaw tuli sa kwalo irechpichuk isa sisis masani yung rak matar masak makoyo kaireki rieko ren maselang karili poi wasama sa pantu panay puko ranwat besan sa long kutay lo pileo katamenang kutay tatong kasamwal maliyako uya sung katete penya sa tan Christ puki aray sang kanilang nisapon na so orang kaya kala ke rakyata na kaciliya sa ta ranwat nan wasang kaway da ranwat kitay pampil masani kasampalin puko li panchungalin ki basansan ng orlaga ranwat na masani nono koyak na ranwat kay bambiliw mamasani tuwan koyak iliyaman napaniyalan nono man tawiyayan nono man nanwasang kaway da ranwat yayi imulan mamasan ang kaway iyo met sabulman ng market langwal nono uyayan masaysan ng Lapin patak ralaw si disap kayo les sidu. Wasang kawait wat te masen wat sa pulimen nanukar lamual nono yayan. Puan kawaiti anso o anuya patak ewo kecil sa ulang rangot.
kasaleta nonomen te lipoput koyakman. Nan wasang kawiter ranwat, tani chapin wasang kawiter ranwat, ay ni sansan mawang katay nito na watawat. Masani lipoput magkailin koyakman, kasampalasan, takay kasampalakan akuya, tuwan no kapal, ang tiyak aman metwatsaman. Wasakset kasalayang katay, Pilipitan, liyaman ng tangyala, inanway, weke kawit wo cha wiyawi yang nan martina. Ay ninapal and tiyak liyaman, baban tuwet, takay kasampalakan magkasampal. Nang gawin nanwat, aput kay rakti. Yurachikit creation keo, nagpatron ng wasang gawin nanwat, kecai teman-teman kecai seulang ranut dan masani patroan yakak kokoy meban sansalita dan liaman mogitin wiwia meban kasaliata kakwiyala likan panu ya warakin nan marke boy kawit wat wiyawi yang nan marke lemwe nan wasang kawit wat nintuana kairakti bahasani nono koyakman airport the oro bankin liki nan ngecu kuat misalnya nan ngecu kisah kau memasani airport ke liki hari suatu kan semua main kok liki patrian ngecu kuat Weki likilik depan patroyan liyaman depan Pilipita suatu kan semua mengalah depan tualan ki sakuliman kapai dia kan mengalah likan tangan pun mengalah nunu suatu kan semua mengalah tualan li tualan memianan buksarawan tualan caiman betul aja warakin apra. 5 menit tualan kita pakai, porque ino lokot kacumuya yang ira popoto niya masa niyang ra met Iran ay suruh kan koto, pan niya wana tera o pakai ke pan niya ra niya cai mani. Nan wasan kau itu tapi kasada yang saya melibu put koyak men, dan non koyak men, banu inangi wiwi tetok mau, ngai panene. Nan wasan kau itu rangut, tapi kasada yang saya 5 menit, pukau belak. Abang rasem sopio makin patroman tong simmonga, melet kapai. Cuman penene. Bagan wasang ni sabto ka. Puan watong rena penene. Melet li depan jalan wong way. Main ko nintuan kay rakti na nirekan na patroyer ng wasang kaway ranwat. Ibabil pa ko tan ko pura naman sa ulan. Kemarin yang kotoropwe wasan kawai itu, yang kecil kawai sangnya wanuya siapa nama cai dan kasihun orang kecai seorang rangut. Pemasanan rangut, mereka toko-toko li ikan mereka punya ranin non rangut. Wasan kawai itu kasan sanong kecai, irat kecil riset mereka dalam. When kawai teman-teman seorang suatu disiplin, all tadi kecaikan kawai sang, ada kasih sang nan wasan kawai terranut. Kawai terranut niya caipan mangi, terniya caipan beliau kotorobol. Kalau dia teman pilih men metua celi puput koyak men, misalnya nan wasan kawai terranut, ban tiada Lepan pilih tahu kan cualan kisah pun man kisah mengkoyak kat,
nui wiakan mesan nan betul. Bisa keu patu tidak bisa keu. Tiada terkait liaman meban kesampal tua terkait kesampalan mesan nan wasan kau terang. Menok kapalen tiada pueki uyo pukat mesan nan wasan kau terang meban kesalahan kutai limanet uya li kesampalan Wapan uya warakin nan markiman tuan kawai teranggut puikie toket nan markiman. Wasan kawai teranggut mangko. Pukon li besansan nan pukan nan kesiluko mepon uya yang menepsus mesansan nan epsus limau recuk riisa kriau emasani dipoputkan mai pe uga amai putkan tuaca amai pin uga kaum bukayu ngecungli bakecai koros pan school sang rangut sabun macai tawasan sabun man kaum masan nung kecai rangut kasadeta uya kasampal kai wanan wasan kawai terrangut niat masani ansu koros 5 minit makin su keset akan masa anak-anakan ini main ko ketrok 5 minit cumalan ki takoyo na cumalan ki kaitekin set aso na pan pisat au anso kors akan masa anak-anakan ini makareta na syarikan pilkatun kalanan kiyong wiwiyama tuaca all metan orang kita orang kelima peinolo nintuan wasan kawit masani peinolo apa nintinta di cocok normal ako makayong wasan right course aku masani nan wasan kawit rangut na komokong ngawutungan o dengan pinsoraya apliaman na pilamun ke kaun utan panin tan yem i kawasan sa pulman dalil kecai saulang kecailan sa pulman ki wotuan kecailan kawasan kita acai lamun ke kaun kecailan upa kaun ni acai waun ki niya cai lamun ki pagkailan ka kapayata sa pulang nasin takakalinkan na kacing nasan yung cai mesansan na sa pulang puksaraw wasan kawai terranwat iman kapratong kacai saulang entong piranwat oralat nauya sa wasapan nasan na ranwat makatitiki nunuk koyak man Aman kecai saulang, mawuya saulangan mumuot susuot di Pilipil nan muin pumpe. Ma kecai pan kapayata, tua cerita memianan wasan kawai terrangut. Kecai pan kaparanta kupuran kaum. Kaunukan karamalki acai wiya. Kaunukan karamalki acai koyak. Mesansan nan wasan kawai terrangut. Wasan kawai terrangut. Kasalaya bucai ni imulan wasan kawai tuat. Koros dan kaping kriyan uwan makonen niya wiya kan. Makonen 5 minit anin tant mau mesin armas kors. Wasaksit katamanong kutai. Sa pulman sisis masin na kasunmuya. Niyansong limeri kaya kalap. Niya marakaisyon iwaran koray katropita. Masa ni yung renter katropit atau mau nabiyaw ya. Pawasa kors
ronga mau ban dok sedia mintuan tatok meu yata kapin pe ban wia we kita tatok mau meu ya conscious ai pituan kecai tanu kecai ban wia o kecai puko nia cai ban papa kauno nia cai ban kasaleta cai koi aramas te kauno ban kecun karama itu o kapunga amenemen mintuan koi kauno kecpian ban sansalta rena amenemen kecai sabun mesol oraya nungya sawa sepen masen rangut di ban patron kaprenya maka citi non koi aimet eituan pacem musan kau itu rangut ulianti sabun men kauno keitikan en sabun men miniminen mumoso kanen pompe o pakita program en Protestant Hour kauno en kasin kapetes sabun men nasen o kasin kosanitina newe ku ewe ngongyo wanuya kawit pacai dan raya naso pacai banyak kata-kata sabun men kongsi siasata o acai ban o nunu ban ketesabar